Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye kugunyaziswe umthetho othi amadoda angasebenzisa ifani yamakhosikazi awo kanti ke mbukeli lo mthetho singatsho into kubana uyawashukuxa kakhulu on the ground nalapho ke kubonakala izimvo zabantu zibetha-bethana. Lo mthetho ke mbukeli ugunyaziswe yiyo inkundla yomgaqo siseko iConcord eBramfontein phezolo. Ukushukuxa banzi lo mba ke mbukeli ngoku siyasakrweca uSandile Gumede kunye noGqirha Thembinkosi yena oyingcaphephe yemiba yesintu nenkcubeko. Mandiqale ngawe mnumzana uSandile, masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyabonga kakhulu sibingelele nakubabukele emakhaya sibingelele nakuthi. Gqirha yena ndiyathemba into yokubana nakwelakho icala konke kuhamba kakuhle. Kuhamba kakuhle kakhulu umsasazi molweni apha e-studio molo mhlekazi wami. Mhlekazi uSandile nanku umthetho esisho into yokubana uyindoda uyakwazi into yokubana uzifumanele ifani yenkosikazi yakho xa utshatile. Uphefumla uthini into mhlawumbi ubungayenza wena? Hayi lutho sis mina njengoba ngiwakaGumede nje hayi ngeke ngivumbe lokho ngoba ngumuntu wesintu. Ngumuntu olandela imigudu yesintu, ngumuntu olandela isintu. Ngingasho kakhulu ukuthi lento le isinqumo senkantolo siphazamise kakhulukazi ebantwini abalandela isintu, abalandela isithethe. Kakhulukazi ngalenyanga yamagugu esikuyona njengamanje. Ngicabanga ukuthi inkantolo ngabe yenze yalibheka kakhulu ngamanye amehlo lelo daba. Gqirha yena luthini lwakho luvo kuba kaloku xa sizawuthi sijonge nakwaXhosa sizawufumanisa into yokubana indoda le yiyo eya kulo mfazi fika imlobole, xa imlobola kube ngumfazi othatha ifani yakhe. Kananjalo siphinde sibone into yokubana umfazi lo uthiywa negama emzini. Ingaba mhlawumbe oku mhlawumbe xa indoda le izawuthatha ifani yam ndawuphinde futhi ndiyiphe igama inoba izawuhamba njani? Ayisazenzeke loo nto leyo endlini nabo. IsiXhosa msasazi kaloku ngoku akunawukwazi into yoba ngoku sijike izinto. Yabona ezi zinto sizenzayo izinto zasentshona ngoku. Siyalahleka ngoku siyemka ngoku siyaphambuka. Ngoku siXhosa ayenzike loo nto leyo. Ndiyathemba even napha Xhosa Traditional House of Leaders they won't even accept that. Why ngoku funeka ngoku sitshatwe ngoomama kanti ngubani intloko yekhaya? Anitshati kukutshintsha nje ifani. Kukutshintsha nje ifani ayikuthi uzawuthatha. And then abantwana bam bathini? Abantwana bam bathini babe ngulubisi. Asoze yenzoke loo nto leyo. Ayisoze ayenzeki kwaXhosa loo nto leyo sisixolweni. Yenzani ezo zinto nina bangaba ni-free. If ni-free then that's your freedom. And not kwaXhosa, I don't think so. Yonke lento ithi kaloku makube khona lento kuthiwa yi-gender equality. Uba ngaba mhlawumbi kaloku indoda iyakwazi into yokubana indinikeze ifani yam, nam into ethi ndingakwazi ukumnikeza ifani yam. Ingaba mhlawumbe seqe uphungela mnumzana uGumede? Msakazi ngicabanga ukuthi inkantolo igejwe kakhulu kulesi sinqumo sayo. Khona siyaqonda ukuthi bebezama ukunikeza bonke abantu amalungelo afanayo kodwa udaba lolu oluthinta kakhulukazi ngokubheka udaba lemshado. Udaba olujule kakhulu akulona nje udaba olusuke lithinta abantu ababili noma isuke lithinta lento le immediate family but udaba olusuke lithinta imindeni elithinta imiphakathi. So ngokubona kwami inkantolo iphambukile kakhulu udaba lolu bekufanele licubungulisise mayise licubungulisisile ibona ukuthi kanjani bekufanele kungenani ilibuyisele eParliament njoba ngisho nje ukuthi ngokwesintu mina ngokobuzwe bami ngingumZulu mina ngokwakwaZulu ayenziwa loo nto leyo. Uma owesifazane usuke ezogana uzogana athathe isibongo sakwaGumede mina olobolile imina owenze yonke into lo wesifazane usekuzwe izithoba ngaphansi kwalesi sibongo lesakwaGumede. Uma sengishintsha mina sengithatha
isibongo sikankosikazi imuphi lo muzi esiwakhayo, isiphi lesizwe esisakhayo. Ilokho engithanda ukubona ukuthi inkantolo iphambuke kakhulu, kodwa ke akungethusanga kakhulu noma ngidumele ngesinqumo senkantolo, akungethusanga kakhulu. Iziningi iy'nqumo ey'thathwa izinkantolo, ufinyelele kuyona inkantolo yomthethosisekelo, i-Constitutional Court, ey'phambanayo nezinto eziyimvelaphi yabantu. Omunye uzothi msakazi, lokhu inkantolo ayisho ukuthi wonke umuntu uphoqelekile ukuthatha isibongo sikankosikazi, kodwa uma ushaya umthetho kufanele ubheke ukuthi izoba namthelela muni esizweni, ngoba phela isizwe kufanele silandele imigudu nenqubosisekelo yabantu abasuke bephila kulelo zwe. Uma ngingumzali ngithi ingane yami ingenza noma yini, ingabuya ngisho sishaye u-12 kwamabili, angisho ukuthi ngiyayiphoqa ukuthi yenze njalo, kodwa kuyona. So lokho kuzodala ukuthi kwenzeke noma kanjani. Ngakho umthethosisekelo uwona ofanele usilawule ngendlela okuyiyona, ngendlela ehambisana nabantu. Ingakho ngithi okungenani inkantolo yomthethosisekelo bekufanele lolu daba, ngoba akulona udaba olufakwe lento le umphakathi wase-South Africa, udaba oluthinta abantu abathandanayo mhlawumbe ababili noma bawu-4. Labo bantu labo inkantolo into bengayenza bifanele libhekisise lolu daba okungenani, ilibuyisele ephalamende bese kuyalandelwa imithetho uma kuzophasisa umthetho othile ukuthi kubonakala ukuthi kwenzeka kanjani. Ngoba ithatha isinqumo, ithathela abantu abawu-64 million ngenxa yabantu abawu-4. And kule nto ithethayo mhlekazi wami yokuba kule nto ithethayo into yokubana eyona nto ebonakala ngathi ayenziwanga yi-consultation, kuba kaloku xa uzawisa isigwebo esikumila kunje kumele ukwazi into yokubana udlana indlebe nabemi boMzantsi Afrika, ingakumbi abantu esingathi into yokubana ziingcaphephe zesintu, kuba kaloku xa sawuthi sijonge wena mhlekazi gqirha yena uzawufumanisa into yokubana kumaxa amanintsi apha eMzantsi Afrika sibonakala ngathi sikhongozela kakhulu entshona, into othe wabe kanti uyayicapha. Uthe omnye le mithetho siyibonayo iyabonisa into yokubana silahle imbonophoyana sasuka kwimithetho yasentabeni. Ingaba mhlawumbe sikhona isizwe sinokuceba ngaphandle kokulandela amasiko, izithethe, imvelaphi ikhongozela entshona njengoko sibona into yokubana uMzantsi Afrika uthe gqolo ekhongozela? Enkosi msasazi, uyabona laa nto ithethwa phaa ngumhlekazi uGumede inyanisile. Awufunekanga kaloku sithathe yonke into mani siyizise kuthi thina, ngoba kaloku thina sisizwe samaXhosa. Ngoku xa singamaXhosa sinezinto, and utshilo wathi le nyanga yinyanga yamagugu namasiko, September. Ngoku iyafita kakuhle le topic lena yakho msasazi apha kule nto siyithetha ngayo. Le nto ndiyitshoyo nami into yoba ipalamente lena khange ixelelwe okanye mhlawumbi iyayazi thina bantu abalapha ezantsi bona le nto icaca uba iyabachaphazela. Akhange ndive mna kuthiwa make sihambe siye eholweni ke siyoxoxa ngento yoba umfazi wam ufuna mna ndithathe ifani yakhe, sizoyiqala apha. There was no consultation, so yabo nje. And siyacela mani ezinye izinto mazenziwe kuthiwe take in consideration the South African diversity, because lo mthetho lona andiyazi uba ngubani uqale wakhalaza kuqala wathi yena ufuna ukuthatha isename kamfazi wakhe. Ngeske wayithatha mos wayikuqukwa thina sonke. Ngabasentshona I don't have a problem with my surname. No, mabahambe boyipractice entshona kaloku, not angayipractice entshona okanye kwezinye indawo, but ayisoze ilunge ukuthi thina maXhosa okanye thina bambo sitsho ngoku sithi masiye eNembo apho sifuna khona, we want to go back to our culture, our heritage. But now it seems as if we are moving away from the whole thing. So that thing is not going to work on us as amaXhosa. I'm sorry.
Ingaba nafuthe liphi lento kuba kaloku siyaqonda into yokubana ingakumbi xa sizawuya esintwini kwaXhosa into yokubana umfazi udla ngokuba enzelwe utsiki nalapho mhlawumbe echithelwa inyongo. Ngoku mhlawumbe xa kuzoba khona oluguquguquko lokutshintshwa kwefani inoba mhlawumbe izawusebenzisa njani kwaye ingachaphazela njani ngokwezinyanya nemimoya kuba kaloku kwantu ezi zinto iye ichaphazele iminyanya. Ke Nkosi Msasazi, yabona le izaba yimbudane yempixano yento engayaziyo ngoba izinyanya zona ziza kwethuba kwazo. Just imagine xa izaba ndim ngoku ochithelwa ngenyongo Msasazi, ibe ndim ngoku wenzelwa utsiki. Hayi siyalahleka. That's all I can say. Now we are going astray. Siyalahleka tu siphumile emgaqweni. Thetha ukuthi ngoku kufuneka mna ndinxibe ilokhwe, ndinxibe ipenti, ndinxibe ibrawuza, ndinxibe ndithwale, ndibeleke umntana, ndibe sekhitshini kaloku. Uyaqonda? Because ndim ngoku umama walapha. Umama walapha makanxibe ibhrukhwe, athathe umhlakulo ohlakula phaa ngaphandle. Then ke ngoku izinyanya ke ngoku sobe siphinde sizibone masikhohlwe nje into yoba sawuphinda siphuphe because nazo zizabe zingoku zibhidanike ingqondo kuthiwa ziphambene ingqondo le ayisayazi into yoba kubethwa bani. So please man masingenzeni izinto ezizawuxakanisa namasiko wethu. Mhlekazi uSandile kodwa into esiyibonayo kweli lizwe siphila kulo siyababona abafazi bekwazi into yokubana bazibhatelele ngokunokwabo ilobola. Ufumanisa into yokubana umfazi uyabuza into yokubana undilobala nini phakathwayo ngamanye amaxesha awude ongeze nemali yelobola noba ke mhlawumbe seyiza esandleni endoda. Ngoku loo nto leyo yokuba mhlawumbe ngoku akwazi ukuthatha ifani ayigunyazisi le nto kakade esiyibona isenzeka. Msakazi ngokubona kwami into ezokwenzeka la umthetho lo vele oqala nje masingaqala siyibeke nje ngokungahlonisi umthetho ovuna abantu abanemali umthetho ovuna abantu abaphumile emasikweni esintu noma ngabe uyihlobo luni lomuntu noma ngabe umXhosa noma ngabe umZulu noma ngabe umpedi abantu abaphumile ezifundisweni zesintu. So into ezoyibona yenzeka izodala umonakalo omkhulu esintwini and into ezokwenzeka njoba uchaza nje ukuthi futhi vele ibona fanele belobole manje abantu besifazane. Uma kuyena ozoba wesilisa ozothatha isibongo sowesifazane futhi fanele kube uyena ozolobola noma vele sekukhona lokho ukuthi bakhona besifazane abathola banikeza amadoda abo ukuthi behambe bolobola ngalokho so kuyisivumelwano zabo lezo kodwa kwakhona lokho kuphambene nenqubo yesintu ngoba ilento le uma kuzolotsholwa kungena ezintweni zesintu kuze kufike emshadweni kusuke kufanele kubonakala amandla endoda ukuthi imisele kangakanani ngalomuntu wesifazane uma sekuzoba owesifazane olobolayo kube owesifazane okuyena okhipha ilobola nowesilisa kube uyena ozoshintsha isibongo futhi lo wesilisa uyena oseganile njengoba kade echaza udokotela kufanele kube uyena wenza yonke into kade yenziwa lo wesifazane. Angiboni ukuthi inkantolo ibhekisisile zonke lezi zinto ezithinta inqubo yesintu the values and traditions of the African people. So bekufanele ibhekisise kahle ingakho ngigcizelela ukuthi nabantu abazange bethintwe kulento le udaba oluthinta nje labantu abambalwa abayithandela izinto ekubeni ke vele bengakhona ukuthi abanasinto esibaphoqayo kodwa thina njengabantu bebala njengabantu base-Afrika kufanele silandele izinto ezihambisana nezinto zesintu ngoba awukwazi ukuthi fike sithi sibuyele emasikweni ethu esintu sisenyangeni yesintu yamagugu inyangeni kaSeptember kodwa futhi izinqumo ezikanje ezihambanayo nenqubo yesintu nenqubo yokwenzeka kwezinto. Into uhulumeni afanele la izofika ibhidane khona ukuthi mangabe sengiphumile ke sengiyalishiya lento le ngoba isibonga indaba ejule kakhulu akona nje ukuthi
is just a name. Isibongo esijule kakhulu ngoba sisho izimpande ukuthi isukaphi njengoba uthi ngugumede nje angiyena ugumede kahle kahle. Mina igama lami nguSandile but ugumede indoda ethile engisuka kuyona empandeni eyayizalwa oqwabe eyayizalwa oyeyeye eyayizalwa ophakathwayo yonke lonto leyo ilapha ezivela khona. So uma mhlawumbe udadewethu naye ungokagumede esezoshada nenye indoda leyo ndoda sekuyona ethatha isibongo isiba ugumede ihlangene ngani nogumede masiya egazini layo masiya emthanjeni yale ndoda le ukuphi ugumede kuphi la ithintana khona nogumede le ndoda. Xa sizayiqala siyiqongqothe kuba kaloku xa uthi ngugumede nomagumede ukhona kwelacala uthi nam ndifuna njengomagumede sikhulu isibongo sam njengenina lakwagumede. Xa sizayiqala siyiqongqothe Gqirha Hena mhlawumbe siyeva into yokubana niyakhala nisuka kwilizwi lakantu ingaba mhlawumbe zintoni enizawuzenza uqinisekisa into yokubana niyawutshalenja lo mthetho kuba kaloku anizosonga zandla ndivele nithule namkele ingaba mhlawumbe yintoni enawuthi nihlanganise niyenze? I think eyokuqala into endizayenza kubhala ingoma mna. Ndizawubhala ingoma ngoku ethi hayi ngoku amadoda ngabafazi abafazi ngamadoda isizwe siphambele sihlangahlangene ngolaa hlobo uba ugumede athetha ngalo phayana umhlekazi wami kodwa akasizoyeka loo nto leyo. IsiXhosa ngoku niyasilahla sisenza ivanya asenziwa njalo. Sizawubhala ingoma sizawuthetha ku-TikTok sizawuthetha naku-Instagram into yoba lo mthetho lona ngumthetho we-Constitutional Court awukafika ebantwini ababona ubachaphazelayo. So ngaloo mazwi layo mna Msasazi ndithi mna andiyamkeli nje into yoba mna ngoku kwafuneka ndisebenzise isename yomfazi wam. Umfazi wam ufuneka asebenzise isename yam abantwana bam basebenzise isename yam. Umtshato injongo zawo yiloo nto ukuthi kukhule isizwe nabantu belicala lendoda. Ayathetha mako. Cabakho kuloo ndawo. Bahlekazi bam sibambe ngazibini ngexesha nokuba niphefumlele isizwe ngeembono zenu kulomba esingatsho into yokubana udla umzi. Ndiyathemba into yokubana nizoba nosuku oluhle kakhulu. Right, mbukeli we-SABC lihaye lo ke besidlana indlebe nguye umnumzana uSandile wakwagumede kwakunye naye uGqirha Thembi Nkosi yena oyingcaphephe nengcali kwimiba yesintu. Besidlana indlebe ke mbukeli nayo kaloku isigwebo esithe sawiswa yiyo iConcord nalapho ke sivumela amakhosikazi okanye sivumela amadoda into yokubana asebenzise iifani zamakhosikazi wabo. Masithi qhwike siyibhatala amatyala ungagungqi mbukeli SABC lihaye.